focus eye Adom chebi asesi apapa de oda power so a obia kanisem nyame difo bi e kaseti apapa yi sana members anase Ghana fo bi so e kaseti apapa ya asofo ni mu bi kra ye evangelist abron makra se wo ye Ghana ni na se ko hu papa yi sticker se tale biane bi anase drinking shop bi ana ba bia mesrew se biane no entobi endi na bia eye sa Sobolo anase powder no ye nkwan ya ye sabi edigum ebre honhomase a sani afes wo ye nam wo Kristo sum no se wo ta to eye Adom chebia product anase na edwenta sa stickers ni bitalia usunsun edum anase ja ti mu no sa papa di ne sa niema no edum no Avram ben Moeshe so appear one of the radio stations so no so same eye Ghana Food and Drug Board for enko eye papa Adom chebia ho ne enko ye ne niema anase ni product dokono Sobolo ne nkeka wo pada ne nyina eye Food and Drug Board for emmonwuram na mo ye nhwehwemu emfa sa papa ne niema no na niema no osusese niema no enkrofo bi ehwere ye nkwa wo ho enkrofo bi edinya ewo sa niema no enkrofo bi etoyale efa sa papa no niema na wo ton no yentie be Moeshe mbrasisia Ghana for police ya be report obi so obi akaseti asofo de amokoche no na sofo no aye we Sobolo aye niema o ton se esa yare no pepacho Food and Drugs Authority a certify adie biara e be ka kire nipa bi se wonum konimu a esa yade no se esa yade spiritual de a and you say sofo no bompa ye spiritual ne kosa yare no or the bibi man obi physical say wonum ne be sa ne yade a and was a Food and Drugs Authority as certified. The Kajamu Christo for Bible no want to mean this so. My video back on Adom chebia, ya papa Adom chebia, I started to for say a be a different in a character. Me say what the back common sense more a yellow cray, ya papa Adom chebia, ya dear because a depending say enye as someone and yes I would do be so man yet. But ye banning Christianity me say ya papa Adom chebia ye banning Christianity we feeling dada wonu dentia we feeling Bible no chere anamo se wutu even wonu ya form wa Bible say en ko police station meba ya papa Adom chebia we say we feeling Matthew chapter 5 verse 11 and 12 or say blessed are ye when men reveal you and persecute you and say all manner of evil against you falsely for my name's sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Also san yedi for di kaino into no yesu nti ye twa ntro e kenkan nsem e de atro wo no moja Sobolo ne nya papa ye kenkan nsem de to so spirit wo ye bonsam ada Jesus say ma wenenje ade na aboafo common sense and ye de bobra Christianity muntumi enya verse we nko awo Bible ne sa be kire woni wunu ye gidi ni kure nya asem a kwan ben e na wo se wo fa so na woni wunu ya no mo settle issue no any da ene da hono why me se me chere Christianity mo na masade ya chem ya papa so for Adom chebia ye wi a omo criticize wono me ba omo so me wo full video ye me person be short one way na do akire 1 Corinthians chapter 6 verse 1 lawsuit against fellow Christians wuni ye Christo ni enya asemo a you will see why they call me the Bible zero mercy any. If any one of you have a dispute with another Christian, how dare you go before the heaven judges instead of letting God's people settle the matter? Osie di enti de Christopher mi enu ne unu nya asem a wo ko omo munjindi a police for soldier for any court omo munjindi nanim na mumma atene na for and settle meaning anka asema be osofa Christian Council of Churches ana wo frɛ asofo mpanyimfo na wo frɛ abronom anom ene omomo kaseti a akwase wu anom na mo settle sa na Bible na eka meto aso. Don't you know that God's people will judge the world? Well then, if you are to judge the world,
Aren't you capable of judging small matters? Don't you know that we shall judge angels? How much more than the things of this life? To see atrenefo, mubebu abofo aten, na mubu wiase aten. Na denti na mode mo asem court lawyers ya, omo nya religious. Denti na ode wunu ya ekoma police ni. Eno nanche. Ya papa Adom Kyei ya, akwache danesiama. Yentie danesiama video oye. Na membra sisi ya. Why? Danesiama munyina munim. My friend debate we gane. Ena waka me hu nsem bebre. Oka na ma be reply no. Oka na ma be reply no. Mindi na temda. Me nkwa report no da. Otumi kan nsem anya no kura nyina fa me ho. Me broken heart yi kro be ka ho asem. Abra na ye prank. Still, the man the reply. Man fa na police station. Sean Nation. You post to say me na me ku baba spirit. But me am not them. But my lawyer na my lawyer friend say one na kasa. O did me lawyer na them. Ka me lawyer say pushy case no. Them say that be so. Why? Na your first case na adwen be ye ne say be as a yesuro no say den yo nti jano no fa hyen kodu. Entro be ne emfa to me so Ghana ha. O se ma report wo bi. Mu na mo se bo so nyankopon. In Christianity, de bia mukaseti o mo ya miracles no. Adamu Jesus ahoden anane power ne bia na. Enti na mukaseti akwankyere bi ne Bible ni. Say Cecilia Mafo say Dynasamo Cecilia Mafo say wan wetuntosuo e de egu obi ni. Na Jesus wetuntosuo amfa mfra dote me say akwankyere no say ye Sobolo, say ye kosu akoko, say ye buremu nsuo. Ni nyina ka Christianity ho. Obi ane akwankyere Nyankopon de ma no. Asole no wonko biom ajai. Asole no wonko biom ajai. Na aduma chede na egu akodo akwesi ewu asole a no kaseti omo ye miracles. Me kasa as a Christian. Me kasa as a Christian. Say ye Yesu nsankyere ni di na ye the miracle power of Jesus dia. And the akwankyere e wo Bible ni. Elijah mu nyina ye bi. Moses mu nyina ye bi. And I can't na one way. Obi ane de Nyankopon de ma no. Bible ne se wo de ma akwa. Ebunya ne kwa. Nti bu mfa ma kwa. Sobolo no nso wenya ne kwa. Enti on fa ma kwa. Me say tie de me ka kire wo no. Me ne so fa Adom Kyei any problem. But problem ni nie. Ye honam ma me bo ye area ho wawu. Odeni Sobolo oyare onko hospital ne mma. Owu ya na ne mma bu ofu se. Odi Sobolo echi ko hospital Sobolo team wawu me de ne say oye sunsum famu de ne kakra ye honam famu de enye sa wo bewu ye body and spirit into the sofo a wo gidi no gidi ade a wo gidi no gidi nemo physically san ye honam famu de na me check ajagraja o wo bofo ajagraja nyina enso still o pump action gun wo Uko green walla, and no spiritual, and no physical, a jabraja, at the pump action gun, a better say why yassing na, wo shadia, weapon, name uko try you soon more, and a soon sooner, a be protected, and yes, I let ye. And a more Christopher, one Tom, one Jenny, and a monamo, will be him mistaken on hospital, Abra will be him, I want a doctor. Tell them, catch down. No be all court. What's the meaning of occult? A secret knowledge. A dear be a way and a private piano, a occult. Attention TV soon away, my crowd.